hula-hula nami tulang nagasa laosong na didok ni Razay dodong dohon nami asing duhut asing kinaporona asing luat asing doka dan dodong hulaon nok sotahaso malhot di jago di tabi kodo pandabarani hami Raja Ulung madok tuk taba masuk tu ambulans isina ukat tulang bangi dua nami tu hamu raja nami hamu namar donga tunga berboni tua palana tulang nami napuna saburu so ni bagi dua nami dua ini jangan masalah Nauli ang bro. ada mulai ada mak jadi untuk melatih gudang matang di pasar perang kami kita salutna nah bagi metode pertahanan dibangi dua nami raja nabi ala dan pola be sonau watam namkin dalam situasi yang masuk ke tu rumah dawi pangido kami tuhamu nau pasangapian hula-hula nami tulang nami hula-hula nami tulang nami hula-hula nami manuru tulang nami raja damani nang songoni sia tulang rurubuk raja terus warna tulang panggabian hula-hula nama-nama ranggi Raja Itaba, Raja Sibaya, Raja Nabi, Raja Bulun alana masuk do rumah-rumahna yeremu helamu papumunau pangberang juga kami asa tak kasihmu maju dia na hurang parpeknya soni mah elek pangeran nahu Nauli ang bro. Jadi soni patong dihita udah panurung ulang damane tulang ruhut Raja Sepurus, orang tulang Raja Panggabean, ulang damat Maranggi, Raja Tabador, Raja Siboy. Masuk na ita bagas sa kereng, mana akan di situasi ng kondisi sa rumah sakit. Kaya mulon, nung di pa masuk, jauh-jauh na sakit sa rumah sakit. Jadi, meron na may tanong di pos manang tao. Terus kita, mana